n'imiborogo ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya amasasu arimo gucicikana, indege zirimo gusuka ibisasu biremereye ku birindiro by'umutwe wa M23, aho guhera mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024 imirwano yongeye guca ibintu, iminwano yongeye gufata intera ikomeye cyane, kuko kuri ubu ngubu teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru, ndagira ngo nkumenyeshe ko ari amatongo abaturage bahunze. Igisirikare cya Kongo FARDC SADC barahiriye kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'umutwe wa M23, by'umwihariko ku munsi w'ejo suko 25 ziriwe zinyanyagiza amasasu menshi, ziriwe zisuka ababombe menshi ku birindiro by'umutwe wa M23. Amakuru dufite nuko abaturage bahunze inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikagwirirana nk'ubushishi, ndetse FARDC ikahita inafata imisozi igera kuri 2 yari imaze iminsi igenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ingabo za Kongo FARDC kuri ubu ngubu zirimo kubyina intsinzi ikomeye cyane nyuma y'uko zifashe uduce two muri axe ya Rwindi hariya muri teritwari ya Rucuru, kuko kuri ubu ngubu umuvugizi wa M23 mu ishami rya gisirikare Liyetona Koloneli Wilingoma yashyize ukuri kose, avuga ko bagabweho ibitero bikomeye cyane n'ingabo za Kongo FARDC, ndetse kuri ubu ngubu anashimangira ko abaturage bishwe abandi bagakomereka, hari n'abahunze batazi ibyerekezo barimo kugeramo. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Kongo FARDC tumaze iminsi tubabwiye operasiyo zikomeye cyane zirimo gutegura uru rugamba. Murabizi ko twababwiye ko indege z'intambara zirimo Sukoyi zari zimaze iminsi zaroherejwe mu gihugu cya Georgia kugira ngo zongererwe ubushobozi, aho kuri ubu ngubu izi ndege zamaze kugaruka. Binavuga ko izi ndege zirimo kugaba ibitero M23 ntimenye ahantu ziturutse, kuko kuri ubu ngubu FARDC yamaze guca undi muvuno. Indege ziraturuka hariya Ikavumu muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe M23 yari maze iminsi izi ko izi ndege zisukaho amasasu zituruka hariya mu mujyi wa Goma. Abaturage batuye muri axe ya Rwindi hariya Kibirizi ndetse na Kanyabunyoga, udasize agace ka Ndumba, bose bahiye ubwoba. Bamwe batangiye kumanuka i Bukavu, ari nako hano muri axe ya Sake mu duce turimo Oso, agace ka Kansalo, agace ka Bihambwe, Ngungu Santere ndetse na Musinga, nabo bamaze kugaragaza ko batizeye umutekano wabo, kuko kuri ubu ngubu ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura. Perezida wa Kongo niwe yashyize ahagaragara itangazo asaba ingabo z'iki gihugu kwirukana M23. Amakuru dufite, amakuru twahawe n'umwe mu basirikare bakomeye cyane ba FARDC ukorera muri regiyo ya kabiri, yadubwiye ko Perezida Tshisekedi ariwe watanze itegeko ry'uko bagomba kwambura M23 uduce twose yamaze gufata. Reka tubanze tugaruke ku myitozo yateye ubwoba abaturage. Ni imyitozo irimo irabera hariya mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru dufite nuko hazindutse humvikana imbunda ziremereye, ari ibisasu byabyutse biterwa, ndetse amakuru dufite nuko ari harimo kubera imyitozo ikomeye irimo irahuza ingabo za SADC, Abarundi, FDLR, Abawazalendo, bitegura kutangiza umuriro hano muri teritwari ya Nyiragongo, kuko murabizi ko M23 ifite ibirindo bikomeye cyane hano mu kibaya cya Kibumba. Hari hashize n'iminsi iki kibaya cya Kibumba nta mirwano irimo irahabera, gusa abaturage bahatuye babyutse batangaza ko amasasu bumvishe bari bikanze ko ari imirwano yongeye kubura. Umuvugizi mu bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Liyetona Koloneli Njike Gereme yavuze ko batangije ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 n'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Anahamya ko ingabo z'u Rwanda arizo zirimo kurwana M23 itabaho. Nubwo bimeze gutyo, leta y'u Rwanda yo ihakana kuba nta nkunga n'imwe itera umutwe wa M23, igashinza ingabo za Kongo FARDC kuba arizo zikomeje gukorana n'inyeshyamba z'umutwe wa
wa FDLR zigizwe ahanini n'ingabo zahoze ari iza Exfari kuri ubu ngubu zakoze umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu umutwe wa M23 uvuga ko uzarwana kugeza ku isogonda rya nyuma ry'ubuzima bwabo kugira ngo uburenganzira bwabo nk'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babuhabwe. Kuri ubu ngubu inkuru ikomeje kuvugwa n'ibitari bakeya, inkuru ikomeje kugarukaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ni kudeta yamaze gupfubya amakuru dufite nk'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaburijemo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bigizwe n'abavuga ko bashaka Zanzibar nshyashya. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 19 Gicurasi 2024 nibwo mu mujyi wa Kinshasa haramukiye amasasu mu gace gatuwemo n'abakora mu nzego z'igihugu, ndetse mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bambaye impuzankano ya gisirikare ndetse bafite n'intwaro ziremereye, abarimo n'abari bafite uruhu rwera. Binavugwa ko bateye urugo rwa Vital Kareme usanzwe ari minisitiri wungirije akaba na minisitiri w'ubukungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba aherutse no gutorwa kuyobora inteko nshinga amategeko ya RDC. Muri ayo mashusho bavugaga ko bizeye neza ko Perezida Tshisekedi ndetse bashaka kumukuraho bakazana Zaire nshyashya. Bagaragazaga kandi ko bafite ibendera rya Zaire nshyashya, kuko muri aya mashusho hanagaragaye barimo gutwika ibendera ry'idarapo rya Kongo, barimo barazamura irya Zaire. Ibi byabaye nyuma y'uko Perezida Tshisekedi ndetse n'abamushyigikiye bari bamaze iminsi babwiwe na Colonel Nanga uhagarariye ishyaka rya FCI ko yifuza gufata umujyi wa Sake, agafata Goma, agakuraho ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa. Ikinyamakuru cya Mboti Sisi muri icyo gitondo cyo kivuga ko hagaragaye amasasu menshi by'umwihariko hano mu mujyi wa Kinshasa. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko abatuye Kinshasa baguye mu kantu ndetse bafite ubwoba bwinshi kubera iki gikorwa cyabaye. Aya makuru yanemejwe kandi na Brigadier General Sylvia Icenge uvugira igisirikare cya Kongo ubwo yari kuri televiziyo ya leta RTNC. Yavuze ko igisirikare cya Kongo cyaburijwemo ihirikwa ry'ubutegetsi, kudeta yari yamaze iminsi iteguwe. Icenge yanemeje ko kandi abari bayigizemo uruhare bose bamaze gutabwa muri yombi, n'abandi hakaba hakomeje gukorwa iperereza rikomeye. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Peter Kazindi yanditse ku rukuta rwa X ko ibyabaye muri iri joro ryo kuri iki cyumweru byabereye hafi mu mujyi rwagati. Minisitiri Peter Kazinda yasabye abaturage gutuza, anabereka ko imirimo irimo irakorwa, by'umwihariko hagiye gukorwa iperereza ryimbitse, uwaba wabigizemo uruhare wese agatabwa muri yombi. Ibi kandi bibaye mu gihe ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba ikiswe umukutano, ikiswe imirwano, ikiswe ibitero cyumvikanye mu bice bitandukanye hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuko za ndege z'intambara za Sukhoi 25 zongeye kunyanyagiza amabombe, zongeye kunyanyagiza ikiswe ibisasu. Ndagira ngo nkubwire ko ibisasu byumvikanye hariya ari amabombe aremereye, by'umwihariko yaterwaga mu birindiro by'umutwe M23. Abaturage batuye Rucuru ndetse na Masisi ubwoba ni bwinshi, kuko ibirindiro byinshi by'inyeshyamba z'umutwe M23 byagabweho ibitero. Amakuru dukesha ubuyobozi bwa sosiyete sivile hariya mu gace ka Masisi yemeje ko ibitero by'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 byibasiye ibirindiro bya M n'imisozi ituweho n'abaturage benshi, by'umwihariko umusozi wa Rukarakara ndetse na Kamarate, yose iherereye muri teritwari ya Masisi ndetse mu nkengero z'umujyi wa Mushaki. Umunyamakuru Daniel Micombero Butega usanzwe ari umwe mu banyamakuru begamiye kuri leta ya Kongo Kinshasa, abicishije ku rukuta rwa X rwe
nawe yemeje aya makuru. Umwe mu basirikare bo mu rwego rwa ofisiye ukorera muri operasiyo Sikoro 2 utashatse ko amazina ye atangazwa yahamije aya makuru, avuga ko ibi byabaye nyuma y'itegeko ryatanzwe n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Kongo Kinshasa. Umwe mu basirikare bakomeye cyane bo ku ruhande rwa M yabwiye isoko ya Rwanda Tribune iri mu gace ka Kicanga ko ibitero by'indege nta kintu byigeze bibahungabanyaho. Nubwo M23 yatangaje ibi, ndagira ngo nkubwire ko hagaragaye umurongo w'abaturage benshi, hagaragaye urujya n'uruza rw'abarwanyi ba M23 bari barimo kuva mu misozi binjira mu yindi, kuko kuri ubu ngubu FARDC yo irimo iranyanyagiza ibisasu nta gutoranya ibice birimo abaturage nk'uko bisanzwe. Iteka M23 igira amayeri akomeye cyane, kuko iyo uyigabyeho ibitero ukoresheje imbunda n'iniri, M23 iragenda ikihisha mu baturage. Ni nayo mpamvu igisirikare cya Kongo FARDC cyanga gukoresha intwaro ziremereye. Gusa kuri ubu ngubu uduce turimo Kibirizi, Kikuyu, Gasake, utu duce two muri Rucuru two ntago FARDC yigeze itoranya, kuko utu duce ko yakoresheje indege, inyamasasu, inyanyagiza amabombe, ubundi abaturage barahunga. Ingabo za Kongo FARDC zifatanyije n'abarundi ibyo bakoze hariya muri tura duce twa Kibirizi na Kikuyu ni amateka akomeye cyane, kuko M23 nta kintu iratangaza, gusa yahuye n'akaga gakomeye cyane. Amakuru atugeraho, amakuru dukesha imbona yacu iri Kibirizi, ivuga ko ibitero byatangiye ku wa 4 kugeza ku wa 6 ku munsi w'ejo, ariko byahinduye isura mu masaha ya saa 3 za mu gitondo zo kuri uriya wa 6. Umutwe wa M23 wari umaze iminsi uvuga ko hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'abasirikare ba FARDC bava Igoma bashyirwa mu bice bigiye bitandukanye. Hashize iminsi mike ya leta ya Kongo Kinshasa ifashe icyemezo cyo gushakira umuti mu burasirazuba bwa Kongo hakoreshejwe igisirikare, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, ku makuru yanditse ku rukuta rwa Twitter ubwo yasozaga umuhango wo gushyingura abaturage baguye mu nkambi ya Mugunga hariya mu mujyi wa Goma. Ni ibintu byongeye kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, by'umwihariko binagaragazwa ko leta ya Kinshasa nta gihindutse, itagiranye ibiganiro na M23, n'ubundi abaturage bakomeza bakicwa, n'ubundi abaturage bakomeza bagahura n'akaga gakomeye cyane, kuko ibirimo kuba ubu ngubu ni amateka atazigera asibangana, ni amateka atazigera yibagirana, kuko M23 barimo kuyisukaho amabombe, barimo kwinyanyagizaho ibisasu. Gusa M23 nayo ikomeje kwica abasirikare benshi b'u Burundi. M23 ikomeje kwica abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye, kuko ahangaha hari ingabo za Tanzania, hari ingabo za Malawi, hari ingabo za Afurika y'Epfo, hari ingabo z'abarundi, hari abawazarendo, hari abacancuro baturutse mu Burusiya, hari abacancuro baturutse muri Georgia, hari ingabo z'umuryango w'abibumbye. M23 nayo kuri ubu ngubu irimo irarasa nta kurobanura, kuko nayo aho igeze igasanga abaturage bakomeje guhura n'akaga, nayo inyanyagiza ibisasu nta gutoranya. Murabizi ibyabaye ubwo M23 yafataga umujyi wa Kicanga, uno mujyi waguyemo abacancuro benshi, uno mujyi waguyemo abacancuro by'umwihariko abaturutse mu gihugu cya Romania. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Kongo FARDC kimaze iminsi cyakiriye drone nshyashya CH4 zageze hariya Kinshasa, ndetse kuri ubu ngubu minsi iri imbere izi drone ziraza kugezwa hano ku kibuga cy'imirwano. Gusa ubwo izi drone zazanaga hano Igoma mu mwaka w'ibihumbi 2023, izi drone ebyiri M23 yazigize uburere, mu gihe indi yakoze impanuka hariya ku kibuga mpuzamahanga cya Kavumu. Uko bwije nuko bukeye ibikoresho bikomeze kuzanwa, kuko ubu amakuru twamaze no kumenya, amakuru twamaze gutahura nuko igisirikare
cya Burkina Faso kigiye kwinjira no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko hari amagambo amaze iminsi atangajwe na Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, waciye agashyira ahagaragara ukuri kose, akavuga ko yiteguye gutanga imbunda ndetse n'abasirikare bagomba gushyira ku iherezo uyu mutwe wa M23. Ibi yabitangaje ubwo mu nkambi ya Mugunga ku itariki 3 z'uku kwezi kwa kane haterwaga ibisasu bigahitana abaturage 34 mu gihe abandi 40 bahakomerekeye. Ibi bitero bigashyirwa hejuru y'umutwe wa M23, nubwo nawo bihakanye wivuye inyuma, ukabishinza igisirikare cya Kongo ko aricyo cyagabye ibi bitero. Kuri ubu ngubu intara ya Kivu y'Amajyaruguru nta muturage uryama ngo asinzire, kuko n'uryamye aba yikanga ko isaha iyo ari yose ari buze kubyutswa n'amasasu, kuko FARDC yamanuye ibisasu biritura imisozi. Hari n'abaturage bakomeje kugaragaza agahinda kubw'ibisasu bikomeje kubagwaho bikabarimburira inzu zabo. Reka nkushimire uwo dukurikiranye, nimba ari ubwa mbere reka nkusabe ukande subscribe, share ndetse na like, nanakubwira ko ahangaha ariho ugomba gukura ukuri kubikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.